clear tu te chipai le vekule Mizoram Sawrkar General Administration Department Secretariat Administration Wing waya Group D le LDC na Hnaruak le tewa chumi chungchang chu tunchum kan vidwa chuan kan bi chiang ton ani kan share sak tu chu General Administration Department Secretariat Administration Wing waya tho hian LDC post pakwa le Group D post pakwa ve lang na tur advertisement kha thamasa kha nan lo ti chuak tawa Hnaruak kapun bela wangin advertisement thar anon ti chuak leya thamasa LDC Hnaruak Group D le LDC post kwa ve na lo deal to form lo submit to de tan chuan tuna advertisement thar hi deal non kher angai to lawa din na hlui kha arin tlang thei don ti kha hriat atulani Hnaruak en hoila Group D post samthum le pakwa PE provisional employee ani dona LDC post samthum le pakwa PE tho ani post rak song hi post samsari le pariat ani ka hriat china Mizoram Sawrkar nuaya hnala kom towa LDC le Group D tum khata loma anlak number nin ka hria thalai na songlai te tan chuan lom na tur hlir ani e Group D 4th grade Hnaruak khan bi chiang masata ila Group D kan ti hianin Peon te chawkidar driver MTS cook kan tiang chi te kha Group D na big chuni tani class 8 pass kumsom pariata tanga somli le pahnin karta na dil thei dona Mizo Chong Middle School standard chin khathiam angai bokani lo chungchanga hianin pay level 1 chan ve chu singkhat sangkhat zakwa le somkwa kha an hlo don ani annual increment don boka kan soi thin ang khanin PE hi kumsari kumriat an tho huna an service nuwa khan nge theina chance kha oma an nge nuwa chuanin pay level 1 singkhat sangre ta tanga singthum sangre le zarukin kar khan hlo to don ani selection process a hianin Group D hnalaka reng chuan written exam don lawa personal interview mga lak ani don ani interview hun le mun tu te chu an mani department website lama khan anon tharlang le dona kan lo ngai ven don nia deal dan tura hian deal na form hi General Administration Department Secretariat Administration Wing Office Mineko Aizola khan office hun chungin lak chuwa thei ania department website sad.mizoram.gov.in khan online in download thei ani don bokani form download thei na link chu hemi video description a hian kada kan lo en chiang don nia form kha website atangin kan download photanga chu kan print chuak lenga kan fill up le vek nuwa document thil tel ngai te kan thil telanga kan submit ton ani kan thil na form te chu September ni somthum tlai dar thum ral ma nge in under secretary GADSAWE Mizoram Secretariat building number 1 room number 051 basement 1 a chau thelu thei ani don ani form submit rual hianin application fee cheng sa le somnga SDSC tan ani anga general tan chuan cheng sa ni choi angai don ani LDC Hnaruak kha bi chiang vele thungila post work zati somthum le pakwa tho ani ya lo hi pay level 4 chan ve chu singkha sangruk le sakwa somni bor vel ani anga tin annual increment kham don ani kan soita kan khanin kumsari kumriat vel an service nuwa khanin he na chance kha dona a nge huna chuanin pay level 4 full salary singhi sanga zanga tanga singa sangruk zariatin kar kha an hlo thei don ani kumsom pariat atanga somli le pahnin kartan adil theinga thiam nangai te a hian class 12 pass chin Mizo language proficiency test hi dona amai ro chu class 10 na Mizo subject la tan chuan khami Mizo proficiency test kha conduct kher angai don lawani tin computer certificate DCM o CCM khanei angai bokani typing speed 30 watts per minute khachungin 30 watts type thei angai dona khatiang te kha thiam na nei ngai te ni atin selection process chungchang a hianin skill test khom ma saberanga written exam personal interview donani skill test a hianin Word Excel le PowerPoint kan tiang chi te kha test dona tin 30 watts per minute kha typing test khati thei angai don bokani written exam a hianin mark zali full mark ani dona paper 1 le 2 in thenanga ichon personal interview mark somnga ni don bokani written syllabus pi kha en le ta ila paper 1 a hian GK English essay writing English comprehension te kha donani paper 2 a hianin computer knowledge simple arithmetic le general intelligence and reasoning te kha dona paper 1 le 2 hianin mark zani ve full mark zali ani donani
deal na form hi General Administration Department Secretariat Administration Wing Office Mineko Khatla Isola Office un chungin lak chuat thei ania department website sat.misom.gov te pawh khan online in download thei ani don bokani download thei na link chu video description a hian a awmani form website atangin kan download patanga chu kan print chuak lenga kan fill up le vek nuwa khan document thil tel ngai ta thil telin office a kan submit don ani kan deal na form te chu September ni somthum aral ma ngein under secretary GAD SAWE Mizoram Secretariat Building number 1 room number 051 basement 1 khan thelu turani dilna thelu rural application fee cheng zale somnga STSC tan choi ngai nga general tan cheng sa ni ani donani group D le LDC kan dilna form te hi deal thei hun top last date nuwa khan an chekanga valid le invalid list kha anon ti chuak le donani an department website sad.misom.gov na akhanin kan lo entry don nia written exam hun admit card lak chua hun le interview nei na hun le hun tu te po an website lama thau khanin anon ta chuak thina kan lo ngai ven don nia atir lama kan soita kan khanin thamasa July tha a General Administration Department Secretariat Administration Wing noya LDC post pakwa le group D post pakwa na lo deal to form submit to tan khan tuna hian deal non kher angai to lawa deal na hlui kha arin thei don ti khasheta ila Hnaruak kan soi thina inbuatsaihna lam athat lo chuan inzia tlina har thina ni chu wangin tu hnaya Mizoram Sawrkar hnuai exam beitum te tan inbuatsaihna tu study materials question hlui le solve paper te kan mamoni chuan ka website www.kamliana.in kha kan lo tlo thina nga khata khanin study materials upload thina ni inbuatsaihna tu study materials tu te tan chuan kan lo ngai ven thin don nia tin website ta hian study materials tharlam dalu bel zelania member ten website kan check zo thin don nia